Ini nang hula-hula nami, nang hula-hula ni hula-hula nami. Iya sinamo ni burung munai raja nami, godangna 40 juta. Kalau dek kesak kamu raja di hula-hula nami, amat tadi wata amat tung namar bayak kapasuk. Sangat disuruh menasa matu si manido. Nunga saha be buru si polon tu marga sinaga. Saya saha amat tuk panggabian. Saha. Siok buat yang hamil raja nami. Kamu tuh son, Siok karena. asa atau kamu, kamu tuh sampai 2 tahun ate. Ate abang udah. Dongat tuut tanari utawar unang lupa kamu. Mau kamu matusot 2 sakala 2 parang. Dia non rumah tuh di nalar supasatop nami las marohane emang baru nami. Marsubang 2. Kami nama dongas sahuta, nama hula-hula buru suak songonima nang akan nama pariwan. Ope kupasar kami mah pertikenot tuhan na durajai rasa simpulun. Karena dia mau nokna, dia mahatana, dia manilokna, takas ma amang guru nami mar boa-boa. Nabok matutuamu, tuhami hula-hula muna marga simpulun. Disalani amang guru na posro hanami. Ay takas do boto hami namora jala paredang-idang do anggo amang guru nami marga sinaga. Jadi papor masih ini amang guru ima sinamo nong tahatay asabui hita hot dia kapar tuturun hanok pujuluan nyari sido putih mamar dongan malat Majalah Horas di amat taraja do inap tasori pada suak songoni nang hula-hula nami nang hula-hula ni hula-hula nami. Iya sinamo ni buru munai raja nami godangna 40 juta. Jara mangi ilma raja ni dongas sahuta godangna 700. Jadi na usaha di nama kata sinamot tita raja nami 20 juta. Nengko ya pas matu raja ima. Rondo-rondo kamu siya labung namin. Ay dia mo nakin raja ni buru nami ako. Tas dari on. Jadi mau lihat mak hidup tutu dia hanami do di dainang. Diso lunga di basat raja ni pamorota marga sinaga ima sinamok ni buruta tohodo inang najulu mangoppa buru mahoinang anggo songonari umabe mangoppa mas do tepeng nyom mainang ima manggo hina orang go gudang na 20 juta nare bay mainang tuha hotanna go maroham majalo mau lihat emang